sedaya para tamu longkulares pasampurna mona panika cahaya pamili porada satu cepami rasa kong langkong ada semula jama bapak sari suri ponapa pole ibu suya tak katinggalan semula jama ibu Beni wa amas iip tantona pon along apolo Kenapa boleh Kak Anor Siti Nyonya Araniet Dona tak katinggalan Kenapa boleh Ibu Sisi ketinggalan tertanda yang arwah amat pun pada beda napa boleh tertan asran tertan hora tak katinggalan tinggalan muhajir pon along polo bapak anak ibu anak bapak Ari juga ibu Titin tantona tak katinggalan tinggalan Kenapa boleh semula jama ibu Marawiya ibu tak ketinggalan kenapa boleh ibu Japan kalepun mau tawa panikaan cahaya famili ngatorane
purname semula jama bapak emos ibu asri kocak pisane wak sisa pisan tantone pan pada alah balang jembar bunga kadek padu wak pangantan anak Nur Hasan nape boleh juga Nur Halila wak Nur Halila arok-korok ikat jamu monakala rangka pangilen arok torok naban cahaya famili atamue pon along bolong are samangkin ngicung Kak Iman giliran tema senengan semula aja Bapak Suri Ibu Suya ring mulnya Bapak Suri kong langkong juga Ibu Suya samangkin mak teka kajet pun teka kajet pun akar jet hiburan ani kok cahaya Pak mili kecungile mata depan wak pangan tanane Nur Hasan juga Nur Lila pangambis kaula mak sasarengan kesalahan nyona maaf ndak semul jeung bapak
suri ibu sunya bikin pisang epon Bapak Emos juga ibu suri kan panyabis kaula ndak bapak kades ngemplong semulnya bapakmu tawa ibu paida tak kati dan napa boleh juga abu sa'i Sulaiha tak kati Pagapora kaula pagapora panyabis kaula sasarekan kesalahan di bapak samula jame pak kale punamo salam karong dari kaula marga apit panjenengan ban kaula tak apangki are samaken pun along polong polong kaula tadek padek kasampian marga abid kaula tak along bolong napa olele taretan dayat ibu andine pon tak katinggalan jukenmu amat ibu marwi juken nasran ibu sisi juken ora ibu muhajir ibu Yesus napa boleh ambu sa'i Sulaiha Pak Hana juken Bu Hana Bapak Sekdes Ari Ibu Titin kong langkong ame samul jame ibu Beni Mas Ii
ulun arwah tretan nur sidi araniatu kenapa boleh arwah bapak nana ibu Hana juga bapak Hana bapak Ari nape polele wak beda asniania cukan wahyu 68 karjana bapak suri cukan ibu suya pon pande beteng wak pisan nenek bapak emos ibu suri tak katingkenen samangkan apa teka ceteka anak pangantan anak Nur Hasan Nur Olipan tak ketinggalan cukan samulja bapak dayat ibu Elin Bu Elin bapak Monamet juga ibu Amer arwah Pak Kosenet tantona ibu Sasa bapak Saleh juga ibu Sana langkong arwah bapak Kora ibu nape boleh bapak isi juga Junaidi juga bapak dayat ibu Elin bapak Osran ibu Sisen bapak Saleh juga ibu Sana bapak isi ibu Sandinya bapak Junaidi ibu Kartini bapak Eman juga ibu Dada bapak Suri ibu Esai bapak Junaidi Asnan juga bapak Muasu ibu Maryaman samul jame bapak Sumawi ibu Ero
pon apa-apa oleh Bapak Sumawan Ibu Fitria Bapak David Tantone Ibu Ada pon apa-apa oleh arwah Bapak Alwan Torjokan arwah Ibu Mariani pon apa boleh Bapak Sunar Ibu Buyani kecungi mata pasenong Kak Imam ngapa boleh pada Bapak Sunar Ibu Puyani Bapak Anwan Ibu Mariani Wak Sekretaris Bapak Asari Ibu Titin Mas Iip Ibu Ira Mas Beni Mbak Mila Mas Mursidi Mbak Papa juga Mas Ibu Atin tak kadikelen Nape boleh jangan keajar Along polong sarang Aji Musawi keajar bule Mona panika Samul Japa Haji Musawi pon along polong ben Bapak Hajar saking es to kasakancan cahaya family sakancan cahaya family serta au pangimana Pak Haji Musawi tertetep atare tanah tilam Bapak Surile Eko Cahayane Ruak Nur Hasan tila Ibu Suyale Eko Cak mamanya Nur Hasan tila Bapak Amos Ayana Nur Alifah Ibu Asri mamana Nur Alifah kecungi mak pasampurna pun rekare mak along polong Ibu Sulaiha
tinggalan napa boleh wak badak Pak Haji Musawi ini kong nakong dengan keajar salam telepon along polong gentingan rami ramatur kaatur ke dengan tapeng sor napa boleh taretan tia alai iman najan kerang mada kajo tapeng sor lain arep akun atemu atemu seakodung celeng kalorong selama-lama tak along polong terus along polong amun kare seneng ben mula se along polonge along polong rambut pirang bila long polong katon seneng seneng wa medele
Wak sedari cembele sedari cembe salam tomak pon elong polong le pon elong polong wak semonnya Bapak Suri ayana nurasan tila suya mamana nurasan asam ikaniat bilan mula samangkin tagak wak pisana Bapak Emos eko jak ayana nurasan alifan tila asri mamana Panapa pale arwah Pak Junaidi napa pale Mamana Karatini sakalang kong palong tune terjukan wa Bapak Aman Ibu Adada juga Bapak Suri Ibu Asai semula damai Bapak Muasu Ibu Maria mepon elong polong sadajane pon pada mangitong sesapulung tanto seneng kanduk padung ruak bedele tretan murakib sedari mak parenduan mak parenduan kak murakib nape boleh juga tiane juga tiane
seeka niat pona pada teka Bapak Suri pon pada teka juga ibu sanantoma along polong sanantoma along polong le ma along polong Cukan Pak Tenggiroto nape pale cukan Kak Sanidin seekocak agrep ketoprak dengan remaja-remaja sanajana bana bulan arang-arang apolong elaen are Kak Sanidin teralong polonge pemiskiani Pangeran Asor Sanidin kenapa kole Pak Tenggiroto sederime kota Probolinggo Kak tolak panikak salam Kak dari bule nape polele Bapak ora Ibu tak ketinggalan tak ketinggalan semulnya nape boleh wak bedekak Nur Siti seganteng kerua pada alongku pun pada alongku
nengah Bapak Suri Ayana Nur Asam Kak Murakib Tia juga Nandi Kira pada padang istuaki seganteng pada pada mengistuaki along polong terletak kusena dia Kak Dur Siti Kak Anor Siti Makbab alangku alangku Ruak tiang Dilelong polong Gerak senang pada bila bintang Jawa tantona Mas Hairul tantona Mas Hairul bintang Jawa terone alang polong tak terome apa saat Kak Nur Siti juga nyonya Arniaton senengnya mak terone mula kamekasan apa mak labanti alaman tia Kak Murake Bapak Suri Ayana Nurasan Ibu Suya Mama Nur Asan Ruak badak Rotan Abu Sa'i Sulaya Ruak tak kati kelep Along polong Kesenengan Kejule Mata
apa seneng salon tole pon along polong salon to pon along